Mina sisapha izolandalanga. Awulalanga? Indaba futhi. Akunje abantu laba kahle kahle ngabantu abanjani? Abantu laba bale something la. Komdala. Abantu abane something I'm telling you. Kuti enjengani nawe? Nawe ukuthi uhleli ucabangele ezinye izinto nje. Ngiyakutshela abantu abane something laba. Kodwa into emangazayo ukuthi i-something leyo ingabona nguwe. Mina phela kudala nje eminyaka ngisebenza la i-something bengathi ngiyibona. Wona ubona i-something enjengani? Yasizandalanga ngifuna ukutshela amanga. Uyazi ukuthi ngiphuphe omunye umfana Swandi. Umfana lo begqoka ngathi ukuyijesu oqhunya umkhono. Yabo. Egqoka ijesu kana ukuqhunya umkhono umfana wana ubengigijimisa. Yesu. Bengathi ngiyathanyela khona apha egumeni lawo. Ubegqokeni? Okuyijesu ngathi ukuqhunya umkhono. Okufitshana okungaba lapha so. Uyamazi? Qhubeka ngosokusenzakalani. So umfana wana bengithanyela nje. Ngibhizi lapha ngiyathanyela rawu ngiyathanyela. Wafika kanjani? Wanijwamulela ibhrumu. Yabo. Uthe njwamulela ibhrumu wabentshela wathi suka lapha umsebenzi wami. Khona ngithanyela khona ibhrumu yona le enhlala ngisebenza. Le oshanyela ngayo futhi. Siyakutshela abantu bakho la nje abantu abakulento abayenzana. Abantu abagangela. Abantu abagangela I'm telling you guys. Bagangela. Uyedwa wena uyamfihlela siyabuka abantu abakulezi izinto abayenza. Hayi mina mfihlile umuntu wakho. Kanti manje uhamba njani? Ngafihlela kanjani? Into zabomdala zona ziyahlupha futhi mina ngifuna ukungena kizo. Hayi awumazi umdala uthi unjani futhi. Dala ngomunye umuntu ukuthi khona apha engathutha la esitolezini sokungenye into futhi uyabona. Izinto nawe uzibone nje siyabona. Okunye nje incela uyaqhubeka. No but even kunjalo sizokutshela andlalanga ngikhuluma. Lapha kukhona into ekhona. Okay, owayesebenza lapha performing ngibani? Waya ngapha umuntu okho. Umoze. Umoze. Ungaphi wachiya umsebenzi? Umoze wachiya, baxabana lokudala wachiya. Waye ngumuntu umuntu onjani lokho zoko? Kodwa into esemangaza umoze ubelala ijesi lelo lingaphaso. Ubethanda ukugqoka lona. Eliqhunya umkhono. Lapha alilantama nje. Ungathi umude so ulenwele nje. Wena usuthi umoze phela. Umuntu engimphuphileyo phela. Umazela ngomoze. Ngimphuphi. Angaze ngimbone mina. Ngimphuphi. Yazi ungixotshanise kabuhlungu ngoba embhodisa indlini. And uyazi wenzeni ungithole ngisekhoneni nani. Wafu wamvimbezela ekhoneni. Yesu. Uthe emvimbezela ekhoneni ngibhizi ngiyathangisa umuntu engikhweba ngapha so. Ngathi ngiyachibilika ngabe ngithola umuntu enjalo. Wabe enjomulela ibhrumu. Wathi umsebenzi wami. Yebo. Yazi sithi hayi. Lapha sisi umuntu uhluphekile kodwa lapha nje angifuni ngikhuluma amanga lapha abantu laba ngitshele sisandalanga la endlini khona la ndala serious yazi ngabe ungomunye umuntu ngabe Tombe mphumela ngewindi azaye ngiqhutha uTombe andalanga mina serious futhi akumele ngiyakwazi umdala futhi akuzukhuma njalo yabona ukuthi umsebenzi wona lo ukuze uthole futhi kunzima kodwa yabo kodwa unabekezela uyabona ezinye izinto anthona wala umama ukhona ukhona angithi ngikade ngitshela khona ukuthi basithola simila sokungenye indaba futhi yabo ngoba bazathi bebelesaze ukuthi kade thina sikhulumani khona apha ekhoneni ngabe ngangikwazi ngisuke ekhaya ngabe ngahle ngabona umprofeti uDumi wezayo wena wathi wangiyenzela ezinye izinto ngoba hayi lapha sisayo lapha ndalanga ngifuna ukutshela manga lapha kukhona manje senza into zambuza umntana hayi ngimbuza nathi bembuza wena njengomuntu ungamtsheli isithulele okunye bona thula ungamtsheli iphupho ungamtsheli bona ufumtshela ade mbona ukuthi ngifundise ukuthi nxa ukuthi kulento abayaziyo kumbe kulento abafuna bayilungise umuzi wabo balungise wena nxa usithiwa umuzi wakho ngokuchiya kodwa mina isimanga ukuthi uyaphupha umuntu owayesebenza lapha njani kumbe bamxotsha kabuhlungu atholanga imali zakhe ukuthi indaba kaMoze uMoze ukuthi la wayidelela yikho kwakubenza ungazantu abahlala ungazantu abaqabana nabantwana wayidelela uMoze wena hayi ungabi le ndaba lokho kunene hayi manje into engasamphathi kahle ukuthi uMoze and nguye kanye olele imnedlanyana exactly
Kahle zamaqayibana. ya yena lo Eish. Hayi. kumbe ncwela akakhuleka ngomsebenzi wakhe nxa bephu uzaphenduka emsebenzini mina ukuthi angiyiphuphi into ngamanga sisi Hayi uzobuya uMondeni. Wena ungabi nendaba uMondeni ngaze kuye kodwa umsebenzi uphelele. Amboni vele umdala ngikamthatha uMondeni. uzothi ngazozamthatha Hayi, angeke amthathe. Hayi. Angeke umthatha. alright ma usitsho Khona uqinisile mina ngiyakwazi futhi ukuthi wayenza njani. Ngoba ngasoze ngitshela. Angeke iphupho lakho na ngitshela sizini ngisuphila ngifuna ukuthi ngitshela manje kwangixotshanisa ngitshela nje hayi sisi uthi mhambo alright sizaqhubeka ntshona uphile lapho lokho sobona ukuthi sizoyisoka kanjani. Manje phela. Ngithukelelumela hayi kodwa nxa usufihla izinto ifihlakalo yona akaze yalunga emhlabeni